Ayay kanom, akaratag yang kutuwa ka pakasig, nasuka pakasig, nakarinaw to sa giyang kutuwa manusia, ama kasig, napisang ka niya na giyang kutuwa, kaya takdira wallahu ta'ala sa giyang kutuwa mga limu yan. Mga riskin yan, mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab, kabaad na ruminiski sa giyang kutuwa tao, baad na migiron sa pangalimuan na sa lakusik wallahu subhanahu wa ta'ala, ayamat ang benar na din migay sa riski uri na daam ya ka kawasa sa giyang kutuwa manusia ay nuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Naguda amigay ron sa ilmo ay nuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Da amigay ron sa kadato ay nuntas Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa makasig mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa kip kagwin niyan sa gyang kutuwa lim wallahu ta'ala si ko o padiya na Muslim o di na padiya na manusia mangurip Allah na lagi dus kanyan na pesang kanyan agyang kutuwa kiyan di beda o di na kiyan ba'da wallahu ta'ala sa gyang kutuwa riskin yan sa lagi do di niyan diteron ya Allah na inong utumbagan na gyang kutuwa riski nga sa gyang kutuwa manusia si ikipulan adi yung nakapapatutan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yun yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa nakapsiga nga si manusia na lagi do penggiraw agyang kutuwa betadi ka gyang kutuwa riski wallahu ta'ala inibigay wallahu ta'ala si ikaw padataw apsigan ka na lagi do ditir o agyang kutuwa betadi ka asya kayo to na di yung nakapapatutan urinas wallahu subhanahu wa ta'ala na di mapia kaya ba'dan yan ko riski niyan o di nga lagi do di nga diteron na betadi ka aswallahu subhanahu wa ta'ala na lialim kanyan o di na lialim yan so padataw sabab sa inibigay niya nagyang kutuwa riski si iko tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala di yun kapapatutan sa pangilaylayan o makasiig mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na lagi danan akapsa nga sa gyang kutuwa gatakdira wallahu ta'ala sa gyang kutuwa mga pangalimuan yan o di na riski niyan nasuka peseng ka no manusia uri nakip kagwid no manusia mahurip Allah subhanahu wa ta'ala na mataan giyang kutuwa kip kagwid yanon na kasasawa panuto sa kapipilig ro agyang kutuwa manusia si iko kapag agaman yan iti mahurip Allah tumanin tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ay ilidastan wallahu ta'ala sa agyang kutuwa kapakasiig mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kagyang ko to makasiig na lagi do kabaya yan kasuldan yan kasuldin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala uli kan di bayda uli na di kan ba'da wallahu ta'ala sa gyang kutuwa riskin yan mahurip Allah yatero wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu at yana la tu'adu ni'am Allah diniyo peridua sulimu Allah subhanahu wa ta'ala urian yan na Peter ko Ibn Mas'ud at tiga na hay Ibn Mas'ud tiga yung utama ataw wa man yu'adi ni'am Allah antay tawa peridu ni nagyang kutuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala at tiga Ibn Mas'ud ay mga tawa peridu ni nagyang kutuwa pangalimuan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyuto so mga taw pasiig niran so pediran manusia si isagyang kutuwa inibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala pangalimuan wallah iteron wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga pada kitab mahurip Allah tigyan na alhasudu hadu ni'mati tig wallahu ta'ala si kung mga pada kitab tig Ibn Mas'ud so tigyan sumakasiig at tig wallah naridu ay ulimu akan tig wallah mutasakhitun liqada'i ipagkiraragit yan nagyang kutuwa mga yatakdira ko langwan taman asay uri nagyang kutuwa pangalimuan wallahu subhanahu wa ta'ala tigip no Allah so atigan sumakasig gayri radin gayru radin biqismati di masusuat sa gyang kutuwa kaya ba'da ko sa gyang kutuwa pangalimuan anak natig wallahu subhanahu wa ta'ala miyatero o mga mga ungangan, mga urip Allah, tigila na sumakasiig na di makitidawa
udi narirido niyan so Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan sa gyang kay alimatiman asay. Paganeron, nagyang ko to makasig annahu abghada kulla ni'matin zaharat ala ghairi. Yang ko to makasig na pagkararagitan niya nagyang ko tuwa langwa na limu wallahu subhanahu wa ta'ala pagkailin yan si kusalakaw si irkanian. Ikadua, mga ritmallah, na sumakasig na annahu sakitun liqismati rabbi. Pagkararangitan niyan pan mga ritmallah subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa kayang babada wallahu ta'ala sa gyang ko tuwa riskin yan. Sa lagi do di niyan diteroon yaqul ya rabbi lagi do niyan diteroon ay kadnang ko lima qasamta hadhihi ni'ma. Ano mga hindi ino nga ini pendibida udinya pemabada ino ka pemabada lagi dia isini akan berbad sa pangalimuan mga ritmallah. Lagi duskan yan gyang utama kasig lagi duskan yan na koreksyonan yan so Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto akan berbada wallahu ta'ala sa gyang kuto riskin yan udina lagi dudin yan ditero na mata na di mapiaya hekad nang kuha kaya berbada nga sa gyang kaya riskin nga mga Allah subhanahu wa ta'ala isa na mga Allah na mapipili girusong manusia sa iko kapag agaman yan uli na kapaparatian yan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikatlo, nagyang ko ito makasig para narinido yan so Allah subhanahu wa ta'ala sanggulan sa gyang ko ito galubag yan nakapakasig. Kaya lang wana pangalimuan wallahu ta'ala inibigay wallahu ta'ala sa iko tawa kabayayan. Na di ipaligit agyang ko ito makasig. Yang ko ito makasig na di yan di ipaligit agyang ko ito limu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di kabay agyang utama kasig o bagan wallahu ta'ala agyang utama pangalimuan yan siko padatang mga riplallah. Wa kaannahu lagi do ditero agyang utama kasig siko Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ikadnang ko akhta'ta fi tawzi'i ni'amik ya Allah na mi ribat ka sa agyang utwa agyang bebeda sa agyang utwa rizki nga lagi danan uditero no makasig mga riplallah. Fa inna hadha al-'abd kagiya yang kaya uripan la yastahiqu ni'matak. Kagiya yang kaya uripan yang kaya manusia na di ka papatutan sa gyang kutuwa limo ka lagi dagyang kutu lagi duto ditero no makasig mga ripmallah. Sa lagapakay panipsum pa to nagyang utama makasig at tigina dapat na singara kan inibigay mga ripmallah subhanahu wa ta'ala. Naginan na miyakalala na nakalidagan mga ripmallah. Ada penaunaan yan nakalidagan mga ripmallah subhanahu wa ta'ala ipantag sa gyang kutuwa di katakdira wallahu ta'ala sa gyang kutuwa mga pangalimuan yan. Ay kapat mga ripmallah nagyang kutuwa makasig na din yan dito dan nagyang kutuwa mga ripmallah ta'ala ap kababayan yan. Sa aya kabay agyang kutuwa makasig nagyang kutuwa kabinasa agyang kutuwa mga tawa hinikalim wallahu subhanahu wa ta'ala sama da kira nagyang kutuwa pangalimuan kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa umaylay ng siran makandemar siran uri nakaraganan siran na kabaya-baya panagyang kutuwa makasig sa patudan yan siran sa dinya siran pagugupan mahurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kalima nagyang kutuwa makasig na miyaki pagugupa ko syaitan o kapambinasa o dinakip kagwadin sa gyang kutuwa pangalimuan wallahu ta'ala inibigay niyan sa gyang kutuwa pada manusia mahurip wallahu subhanahu wa ta'ala.